tang si call pin call da kane ka mobile jong phi haka we pat ka mobile ka bom kan sap thai dem te ala pro mentang nya pa haka ko ko khasita udan ban china ya kita gitar gitar di device kai kita ka boy ka trick ka ba udan haka ba tang si call da ka mobile haka we pat ka mobile ka ta ka bom kan sap thai dem ngai sina kanang ya ka video nak banta jong phi ki bale kmen Christmas kajing thumu jonga ha bang sina ya ka video kalong ban ai ya kajing safety le kajing singan ya ki khulung khna wat ya ki ring ba ro kumju ki baju so tenan ban thang bombula ha ka por Christmas namar ngalaju ya i ha ka por Christmas ki khulung ki khna wat ki ring ba ro kumju ha ka por bagi thang ya bombula ki thang da kajing fruit la ne da lighter ki thang kum to bat ki brendo bat la da dia ba uto ubong bula ukroi ban thai hakapor ba phidang bat hakti kakti jong phi kala man sau kala im balai bang ong ta namar ngala ju yo i ya ki perlok jong hi arbu laimun ki ba man sau hakapor ba ki thang ya une ubong bula te dai ne kata kata u khasite u plan kum no ban china ya ki device khrang ban ai ya kata ka jing safety ya phi ka jing china hakapor ba phi thang ya une ubong bula khnang ma phin lai kata ka jing man sau ka jing inding dikti ki khmon ki khmat ala nang hikaya phi hakan ko ko phin sina ya to tiar la ne u device u ban ai ga jing sina ya phi ka safety kana ma phin lai na ga jing mun sao ha ka por ba phi thang ya u bong bula ha ka Christmas thum da islam shu ya por let us start to pengen pen iya phi menta hang ne po plastic pengen kita po plastic ala de ban thit sibun bhaya kane ngan the no hang ne kumto ya kini kitiar ngalathit lupa nak benta kiwe pat de ki project ru temen tang don kam ya kene ke mobile kipat ke batmai ngadang sudep thit namar bangam don ke mobile ke barim ngam ban se banthit ke batmai tema phi pat de lada phi don ke mobile ke barim phila ban pendon kam de ke barim ru kaya hi kumju pi mentangan se ya une u charger jong kene ke mobile bat nang tapat de kene ke mobile kipat tang da ke mobile kipat kalong mo de kene ngalayok ke wei bat nang tapat de nang ne ngan jit ya une u relay module 5 volt relay module mo une uwei ngala de ban jet bat sa une pade uwei utiar udai u LDR IR sensor mo LDR IR sensor te ya une ru ngala de ban yo nang ta pade ngadon kam so une u jumpo wire mo te une nang ta pade ngadon kam yo une u lithium battery 3.7 volt mo te kini kitiar ngal ayo kumni te menta ngan kenria igni sharot bat ngan ayo ne clip shane te pej une u relay module 5 volt udon light li ki pin mo pej hang ne u plus u minus bat u input mo te nang ne pidon kamban connect ya une u jumper wire pej une u jumper wire bangal adep thet pej kumne te ya une u jumper wire u basau ngan pendai ha une u plus u bana sakane ka sai kamon mo te ngan pendai kumto ngan thep hang to susi bai kala biang kumto mo susi bai bat nang tapade so une u boyong hajan jong une u basau udon u minus nang ne ngan si biang u wei kumto bat nang tapade nang ne na sai ngan si da une u bali kumto mo pe ngala de ban si kumto u plus u minus bat u input mo tinggal adep kumto nang tapat de sa une u LDR IR sensor nang neru ngan si kumju ta une u jumper wire uneru u plus na side u minus nang nena jan une u plus ngan si kumto bat u pada na side u dei u output uban lay cha u relay module mo pe ngaladep kumne pi te ya une ula jrong palat ngan khap nang ne khandian da kane ka stripper wire kane ka stripper wire ngan khap kumto bat ya une ru kumju ngan khap namar ba ula jrong palat kumto te ngaladep ban khap kumto ngan join ya une wire na une u LDR IR sensor ha une u relay module mo te ngan sim ya wire basau ngan pendai haune u positif u plus ngan pendai lang haune u basau bawan no relay module pe kumto te nang tapade nang ne ngan kelain black tip kanang bakan light na kajing ya short mo dengan kelain yang black tip kumne
to la dep kum to nang ta pade sa une minus bayang mo wayar bayang nang ne te ngan le kum no to ngan pandai shwaya une relay module ha kane ka clip khanang bakan namkhi to ngala dep kum ne pe kum ne une ulai chato bat une pade ubayang ngan pandai ha une wayar ubah hapdeng mo ngan join lang hang to hang ne kum to bat nang ne ru ngan don kam yo wayar lang khot khandiat khanang bangan yo ban ai so battery ngan pandai kum to te nang ne pade ngan ai biang ya ka black tip khandiat la ne ka yellow tip mo te ngala ai kum to ngala ai kum to te mentang ngala dep sa satang une uwei now input show output mo ban supply ke current to kum to ngala le kum to ban nang ta pade ngan kelain biang daga negatif kum ne khandiat te nang ta pade ngan kam ya une lithium battery plus minus 3.7 volt mo te ya une ngan connect da une wire bat une mo te ngan connect na wood to pe ngala de ban connect yo ne wire plus minus basau ban ubah blue tenang ne plus ru ngadon kam ban connect wire na ka benta switch mo to te menta pade ngadon kam ban connect ya une ubayong ha une minus une tengan connect direct kum to ban yo tu basau pade ngan I switch mo to ngala de ban connect tu bayong kum to ya kini ke wire ngala de ban connect load ha une battery ban une ubayong one direct na une device nu bayong ban une pade ulai chonai chrome wire pi tenang ta pade une pade ulai une relay module mo upin ubah pedeng pe une to pin ubah pedeng ban une pade ulai show switch kum to ban une pade ulai show charger board mo bu une charger board mo te ya une pade ngan nang ne ngan soldering hang ne mo te ngan pandai shwaya une charger socket hang ne bat nang ta pade ngan pandai plus ha une plus pe bang to bat une minus pade ngan pandai hang ne siliang minus pe hang ne ngan pandai kum to pi to kala biang ngala de pandai kum to une charging board la ne charging circuit ki ong mo dengan pandai do biang yo une relay hang ne bat ya une basau ngan si ya une basau ha une relay ubah pedeng mo nang tangan sakharwai kum to kala biang kum to nang ne na side pedeng ngadon kam so wayar lengkhot kum to udai minus mo dengan si ang to bat nang ta pedeng ngan kharwai ya une ru kanang bangan nom light scam to ngaladep kum to te pi ngaladep kum to ka ga basa menta kalong ngan lau shwa ya une mo pe une udai LDR IR sensor ya une LDR ke company galadep sina bat na ka baka sina company ngan lau bat ngan apply da ka buit la jong mo dengan lau ya une LDR nang ne pe ubarit ba ngan lau nang to pe hang ne une LDR udon artli gijan u plus bat minus dengan pandai no ikini ki wayar wood ban muslim ka kam mo pe ngaladep ban pandai ya une wayar kum ne ubasau bat ubayong bat ya une ngan pandai haune IR sensor plus hang ne gila tho hi plus pila itu hi mo tang supai la itu banang ta pade usau ne wayar way minus ngan pandai haune minus omde ban bakla yo kam tri kam mo ha ban pandai be thik to ngalade ban pandai kum to pe ngalade ban pandai kum ne yo ne LDR pi pe une de LDR to kala biang kum ne dengan le kum no menta te ngadon kam so kane ka mobile keypad mo ka batmai dengan law ya kane kum ne bat kane ru ngan law kum to pi to kane ka mobile ka batmai mo ngadang su dep thit nang ne ngan ai thliu pe nang ne ngan sam thliu ka wei da soldering mo nang ne ngan sam thliu ka wei kanang bangan yo ban insert yo tu LDR tinggal dapat sam thliu nang ne bat nang ne menta ngan tap no ya kan mobile kum ni ngala tap no kum ne bat nang tap pade ngan kam ya ka sim card ban thep hang ne khanang ba onda la call kan wan ka call ha kan ka mobile mo namar lada kam poi ga call hang ne kan ka device kan nom tri kam te man tangan thep so ne battery hang ne
ngan thep kum to bat nang ta pade ngan on ya kene mobile khanang bangan yo i pe ngala on kum ne pe kala long kala one network bat nang ta pade ngan tap ya kene mobile kum ne te mentang ngala dep tap kum ne kala biang dengan bu ya kene mobile sasai ngade sasai nang tangan don kam ya kene cardboard kalantang mo ban install ya kene ki device ha kene kalantang mo te mentang ngadon kam ya ka glu ban pen scam ya kene ki device ngan ai khandiat ka glu hang ne bat nang ta dengan pendai no battery dengan pendai no wood khanang bangan nom slem ka kam mo pe ngala de ban pendai kum ne wood kene ki device hang ne we are lai sau mo te san riu bat u switch bat ka mobile une ude u switch dengan pendai une u switch hang ne na kamenta ka to ka device kum to pi ngala de ban pendai kum to te pe ngala on pe kala me gini device berarti lagi lai mo pe ngala off kala off te ya une u switch ngan install hang ne dengan ai ka kulu khandiat hang to khanang bo un scam une u switch ngan pendai une u switch hang to ngala de ban pendai kum ne te menta pade ya kan ka mobile pe ya kan ka mobile kum to ngala de ban sam thliu nang ne te ya une u LDR ngan pendai ha kan ka thliu kum to mo ngan inset ya ka hang ne pe ha kan ka thliu ngan inset ya une LDR bat ngan pen scam ya une LDR da kan ka glue mo kum to pe ngala de ban pen scam kum to nang ne te ya kan ka mobile ru ngan pendai ha kan ka lantang ngan ai da kan ka glue khandiat bat ngan pendai kan ka mobile ha kan ka lantang kum ne to ngala de ban pendai kum ne ka ek ban kam pade ngan kam yo nai khrum wayar nai rio to nai khrum wayar pe ngam yo yo ni khrum wayar wala da ngala awat keleng-keleng siko hati silong ngam yo an rei ha ka khadu ngapoi no ka perkhat ban use da une u sainar jong une u hitar rot mo pe une dengan kelan ya une hang ne te ya gini ki tiar barok gini components phila ban thit online ngal abu ya ka link ha po description jong gini ka video mo kam le phi yo ba ya gini ki tiar te pe ngal de ban kelain kum ne ya une u nai chrome wire la ne u banga sim na une u hitar rod ngal de ban kelain kum ne kum u spring kum to ban nang tapat dengan khap nang ne khandiat namar bo la jrong palat to pe ngal de ban le kum ne pi te ya une ngan pendai hang ni wayar ki bablu artel di kum tu mo ngan pendai hang ne ngan pendai kum tu kan mau bahag ni kitir baro phiyo ban online na Amazon ngalabo ya galing po description mo te pe ngala de ban connect kum ne une bat une tu la biang ka to pe kane ga ayu device ka la biang te menta phi ka mobile nang ta u ne u charger board la ne u charger socket bat u battery nang ta u relay module bat nang ta u LDR IR sensor mo tengan on yaw ne u switch menta pe ngala on ula me berarti bat ngala off ula off nga on ula on te une u de u charging socket mo dengan charge kanang bangan pen EFP tu ngan charge une pe ngala charge une subu la da ulut battery phila ban charge mo ngan thep yaw ne u charger hang ne ngatang su thep pe une LED light ula me mo te une battery da une haban charge te mentangan put no ya une la biang phila yo i okay menta kane ka saket jonga kala biang ga barsa stang ban lek tes mo te pura-pura mentang la poi hakane ka jaka bangan tes ya kane ka device ka bangal adep sina ka tiar hakane ka bin arsa tarik na ka benta ban lek men Christmas te mentangan tes ya kane ka tiar da ka banga thang ya ubom ale pe hang ne khandiat ngan bataya phi ya karukom trekam jong ne gatiar mo te nga hang ne une udai u nai krom wayar phi une nai krom wayar lada phi ai do we sainar kanom trekam mo nai krom wayar une kamut nga tang su im gane ka mobile tang su call gane ka mobile ka im te anda ka im gane ka mobile kine ki light hang ne ki detect no how ne LDR but une LDR u detect no how ne relay phi ne relay u detect no how ne relay but nang ta pade na une relay nang ta ka supply no siya kani ka current ka short no hang ne une unar u saw no mo te dai de kata ka daw nga ong phi ha ka jaga ba phin thang da ka jing pruit do lai tar te da kani ka bui long phi light na ka jing ma jing saw na mar balai ba une unar u saw long kum ka jing pruit mo
Te mentah subuk mentah ladang on yang ne Swiss. Mo. Te subuk mentah ladang on yang ne Swiss kum to. Pe ngalon kum to. Te kampat don detect. Mo. Kampat don detect EA. Te ngatang su on kene mobile. Kum to ngatang supun me light pe gala detect. Pe no light jerngam ulame. Ban une naru pe ula sau. Ajan. Hi. Pe ula sau. Une ulang kum ka ding kain kum ka jing proy mo te tang sulip kene mobile une unaru ulalip te om day tang haba fi I miss call lane haba fi call kene mobile kan trekam une LDR sakano ka jing sairu wat hakas ngiru fi pendai hakas ngiru utrekam une unaru usau lada fi pendai hatos slide une unaru usau te lada fi dai hakano ka jing sai une unaru usau tang baka buj ka plan jong apa de ngalek de kene ke mobile kanang bo anda pitang sukol sibuk lada poi ka call gumto kene ka mobile ke im une LDR uyo ono ka jing sai nang to bat u detect no haune relay bat une relay pensaw yo ne unar la so thu ong te mentang ni tes no ya kene ka device mentamo to mentang ngan tes no mo ngan tes no da kene ka bom bola ka barit pe ane pe kene sai ka pe kene ka bom bola mo ngan tes no da kene ka barit Pagro. Te hang ne haba suwa bangan tes. Te hang ne suwa bangan tes. Ngan on suwa yo ne Swiss. Pe ngan on yo ne Swiss. Pe ngala on kala me am. Bat nang ne pade ngan bu ya kane ka. Ya kane ka ayu. Ya kane ka bombula. Nang ne pade ngan bu ya kane ka bombula kum to. Tho ngan bu ya kum to. Tang su sau no nar kane ka bombula ka long kumbatang ya kada gading on no Swiss bat ngan tes no da ka ba ngisu I miss call kendiat nang ba kane ke mobile kan im kan me like anda kala me like but kini ke device kila rekap mo to alengin tes no si I miss call te perlo pe utai ubru basang na kandang un call nang te ha kane ke mobile bat anda tang supaya ke call ha kane ke mobile ka im bat ka bom kan te oke mentang ngin start mo. Hey, call nak call. Pai kalawan call mentah. 4 Merry Christmas. Temen ta phel I kane ka bom kalap thai. Ba sa sisin ngin thang beng ka dang don ka bom. Kane. Ngin thang beng sa sisin. Pai kane. Mo, la da phiyo do rocket rulong ka ka bom rulong. Temen ta ngin thang beng sa sisin or et bar ko je. Ha, or et bar. Pai men ta ngin kol beng ha kane uni utang sukol hang ne anda ka koi ka kol kane ka bom kan thai mo. Temen ta start. 1, 2, 3, start! Ini siapa yang mulai bujai? Start! Pay lawan ke call! No, start. 4, salah di check! 3, 2, 1, go! Christmas masuk ya fi baru ke subscriber bat ke viewers ke bala pa ke video jonga bat ngangai pindon kamen ke basait bakhai mo temunta ke video tang kaneng ni sempat ha next video kata ke dai na ke bentak bar celebrate new year kata ke video ro ha ke rukom tang beda ke wai pat ki taktik mo te khum lai sibun